Sas condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna videne chelu pacunuilu a su manzanu, chi in aumento graduale de sa copertura de Sarnuese, a comenzare da sa banda occidentale dae su bortarie, assoziata a precipitazioni debiles, fintas a carattere de rovescio temporale. Sorventos anasulare debiles o moderados dae sa banda occidentale, chi in fortios in sa banda de su capesusu dae su bortarie. Sormares sana mostrare movidos. Sas temperaturas mínimas sono previstas in armudar de relievo, Casteddu deghe 8, Tattari 6, Nucoro 14, Aristanis deghe 8. Sas temperaturas massimas sono previstas in aumento di 0 in sa banda orientale, Casteddu 28, Tattari 26, Nucoro 22, Aristanis 26.